reports. In his final column, Chris Cahill reflects on the challenges of the complex but deeply rewarding job. He says the current police system is fundamentally broken, taking 21 years to reach the top of the constable salary band. But Cahill says the union is in a strong position, with high membership and an overwhelmingly positive public reputation. A man who gave first aid to Whakaari White Island victims has described the quiet moments after witnessing a natural disaster. Jeffrey Hopkins has given evidence in the coronial inquest of the eruption which killed 22 people. He treated severe burns and comforted victims on board the Phoenix, which rescued 26 people. Hopkins says it felt surreal to experience something so enormous only to drive home later that day. The smell of the ash was quite triggering and took a long time to get rid of. It took nearly a week for the smell of the ash to fully wash off my hands, and it never washed out of the clothes we were wearing. That's news. In sport, All Blacks 15 coach Jamie Joseph's keen to help Folau Fakatava back into the All Blacks. The informed Hawke's Bay halfback, who played 2 tests in 2022, has missed end-of-year tour selection. He's instead been picked in the development side for next month's trip to England and France, where Joseph's in charge. Folau played for the All Blacks at 22, and most of his rugby was as an impact 9 coming off the bench. And now we're regarding him as an old player. He's only 25. 100% he wants to be an All Black, and he's got an opportunity. Australia's under-17 women's football team have annihilated the Northern Mariana Islands 22-0 in their Asia Cup qualifier. The US territory off the coast of the Philippines has a population of around 47,000. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus, find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Tato te mana na o umalawa ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, 2 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o 5, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, all together Auckland. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars. Awani e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi Ferns i le aso se fulu ma le imo ke topo le malao le Go Media Stadium patau pepo le fale I la le Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petanga iane I le Ticketek Go to Samoa Go fitu Samoa Radio Samoa Taslima e watoru Amo Party rock Yeah. Shake that. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take it. Hey. 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 Let's go. Ayatu ipe ayole fatifa mai o. Uliba unatata amase solo yeba. Tonanga
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Maintaining some things I see. Even if I need the same Sila. Unalulu, my money, I get some. When my money, I'm waiting, I'm losing. Maintaining some things I see. Even if I need the same Sila. Unalulu, my money, I get some. When my money, I'm waiting, I'm losing. If I'm in trouble, let go. I see this set you the party. I'm killing. Samoa, oh my God. Let go. I see this set you the party. I'm killing. Samoa, oh my God. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. La voice roll right, do my orima, do my best, my chamba na ike, my heaven my love, my good best. Find my love, my langi my life. La voice roll right, do my orima, do my best, my chamba na ike, my heaven my love,
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe fa'a pe fea, na ngalo atu oi le vai. Samoa, o le penina, o te fia iai. O solela, susulu mai, ma o mana tuai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe fa'a pe fea, na ngalo atu oi le vai. Samoa, o le penina, o te fia iai. Hangi mai se matangi, se mamali atu ai. Samoa, Atalasi. Angi mai se matangi, te mamali atu ai. Lo faila Samoa, Atalasi. Ia, talofa lava le po ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia mai se fo ia lau sila mai moa. Le whaafonga maua le atunu o mai tawhai fia o le larulangi. Ia mai se fo le nei atunu o New Zealand wa vea mau tātou a inga lona lua. Whaaftai le tua i lau alofa malo wanga le nei. O mawhai fo i o na tai mai lau atunu. Ia, ma le au na nei. O lea ua mātou lau lua fesila whai ai. I lo mo le nu ai le o tu o le nu. Whailua i fo i po e o manu ai le o po e o mala. Whaaftai e su, whaaftai le atua. Whaaftai le anga le lei, ma le alofa tau muli muli. O lo o saunga le muai mo manuia mea e whai. Ia le ngata fo i lea. O fo alofa ma whaata alofa i le pa ia lasi o le atunu o mai tawhai fia. Le ngata i Samoa lo tātou atunu pele. Ia, ai mai se o isi tafa o le larolangi. O lo o no pia i ai, masa ili ba lo ai Samoa. Ia, ma whaatino ai o lato wāti nai. Ia, whaatasi ai fo i o lato wainga. Ia, alo le pale ba lo fo i le folau. Ma lo i le langi ma le soi fua maduia o le tato o tuno. Le wha mui boi o lo maduia. Le nei vaenga o le tautua le siu fonga o Samoa he wha wau. Ma tau walunga atu aile au nanga ma le tautua a le tau wha ia fonga bua po le ftelenga fo ia se Manu Francis Ioane. E pei o nau tau mafutai. E le ngata ile na a o le ala wha i o le atunu ui whanunga le lei i na ua nganga e le la i le tai au. I le tautua atu o le sunga le li awa o ia tawai meni. Ia malona fo i au waa. Se ia o mai i le Polokalame o le fale aitu a tia i le fia mai. O lea ua tātou whei loai i le lofo le atua. Ia, o le whapoponga fo i o le Polokalame Masani. O le nganga ifo Faiva o le atunu. Po whea lava la o lo o taase ai Samoa i lana sa ilinga malo. Whea le atunu, whea le i tūlangi, o le a le aso, o le a fo i le taimi. Ia, e pe o na tātou i ai mau i New Zealand. A watu le whamalo, le i ātou o savea le ulua i ali, i se yuli,
Pestata Malilangi, Al Harrington to Manuval Velene, Tato Felo, Malanganga Fifio, Malanganga Fafitai. Yamalefanga etia foi, on Bealofa, Mama Noa Sili, were fire le tua mo oem ha uma itato uma, I say, or le soifua maloloina, or lo langona, Mamawa yaso taitas. Alafa ilitao. Mana vatu ai lo lai fiko I mele alu kama keki me molo vai makua ia lo mo le malo si mele soifua mania ia va ftai tele le tua va ftai foi itala u moa ia mai se ai ole te ai tu ole tato li pandemia lo tato li tai le fionga le li pandemia ia honorable laulia malia toa palota I vaule u te force Schmidt Malo le ono sai malo fo lava pale la fionga le li pale bia male fale tua e no atu pe yo au tafa e o mai tangata mau ya ai no atu lava ia le fionga le fale tua yo au tafa fa mafana fana ia te oe fa ata ia te oe ia ma fa pena fo I matau fangu ia te oe o le teimi lea o le hainu o le fuala au le a fai le tui o le a tali le sua ma fai le tau maftanga o le teimi o le a fai ele ta talo ma le ta wha mau le ta na pongi o le na o le tali le na o mea uma o le talo ma le ana pongi o le talo wha tau anau I le atua ina ia wha fuisia le malosi ia lau fionga le li parimia Iva sefulu ma le iva pasene o le atunu o atoa mou tangata Samoa. Se I vanga na ia le tasi le pasene o nisi o I latou o lo tatalo ina ia whaavave umalo soifua. Lai whalongolongo le lei ba ia, I don't need to name them. They already knew who they are. Ia. Ai le kari ye ma tu itino vo ile le vamea sole. Ka fie fa sa le ia la ve male tusi sa wele lisi o tangata ia fa nga o sa kangi matua lolofo ma fa ma manatu o lava ni to malo sil panbia o le fa ko lionga le mere ka oko I kongol ka malo ia lena After le tua I lo wanga lei lo mātou te tai, lo mātou uso le tabao le atunu, ia, whaafua loa lava le soifua ma ia vave no o mai le asoi maua I le malo si atoa, ia lava lana malo longa. O lo momoli atu alo whaanga o le sunga ia tauili ili, Jeff tauili ili. O le sunga tauili ili. Ia se woma mai fo ia te, o toi fo I Australia, ma toi whai ia na o onga. Ia ma ua qualify ai o se psychologist, ma se psychiatrist. Lono winga o tangata, su e whaapitoa o le mawhau. E mai I lana whautuanga le nai lau fionga le ri pārembia. Ia matua I whaataua ina le malo longa I lava. Ia, lo whaanga nā. Ia whapea fo I le whautuanga, ma le tu o lalo mai le li I fo mai o le mawhau, ma le tino. I lau fionga. Male fere tua o lo moli mai o lo whaanga na ma mo onga le lei, ma vai. Mai atunu o ese o le lagi au tō whaitau ne iei ko meni lunga o la upolo kalame. Ia, e sau mai Loma, sau mai le Vaticano. Ia, e sau mai atunu o ese Norway, Switzerland, Asia, latu Asia. Ia whapena fo I le uso ia mus ma le lato fo I whaasoa ma lorona ainga wawai le tele o tangata from all different countries of the world. They already knew the Prime Minister is here for medical treatment at Middlemore Hospital and they are praying for you. You know, o lava I tamai taisa ma monike mai lato mai le Vaticano I Roma. O mai I lato fe au wha moli mai ia lo whaanga, ma whaamanianga, ma mo'onga le lei, amu ia laua fionga le li paramia. Ia. I le tau o tele mai au tel tonu foi, i le au foi lotu, ma le au
whanono manu o Salevi. Le aia se tasi. O misi po o ngalo ilana te talo le wha leo ina o lau swafa ma lau o fionga le li paramia. Wa tau tala ai tangata. Mai le au whailotu se i o lawa i le tupulanga tala vau ma whanau laiti. A vai oiloa. Ia au le au la lafi mai la le i kua maki o aka hoi makalangoa ma whai ponga mai ama. Those are the ones that really, they're adjusted, their lips. But I'm telling you, their hearts are so far. Le whaalata lata mai lau ngutu ma la lafi mai tua o mata tio ata. A o loto ua matua ma mau. Ma se mana onga ina ia vave whafo isia le malosi o le rii palemia. Ia, patalo fala ia lea, ma whaatulou le tā whatolu o le tātou vāle nofo. Pa ia ma mamalu whaale malo e pe ona iaila u fionga i le rii palemia ma le whaltua. Ia, ai te ilale fo i le ofisa o le tātou konsula wao le malo Samoa, le tā malo. La ua fionga i le konsula. Palu salue whapo le lua po la ua fionga fo i a whemata. Talo fatu iai, la ua fionga ma le whaltua i a leo pepe. Ia ai maise fo i le komisino o whewhata ua inga. La ua fionga vatu tu i a pete. Ia ai maise fo i o le sui konsula. La ua fionga i le te maita i a telesan Dorothy Arching. A lo le soifua manuia. Ma o tau umalavo le au waa. O le fionga le konsula i le maota o Samoa. Matu le whamalo, ma le whaftai, ngā luenga le lei o lo tautua i nai. Sulu atu le atu nuu. Tau te tali mai i le mata ata. Ma le fia fesosoani o tātou tangata. Tā ua le nā. O le nā nganga ina ia tau ave ma le nā winga. Tau safia ma le mātango fie. E tali le lei ai o tātou tangata. Ia. Ma whai atu le whasoaswani i le mea te tau o na whatino. Ia whapena fo i le ofisa o le tātou hai komisi na ua fionga i le tole a foa whaamatala awhamasanga i le longo i Wellingtone. Ia whapea fo i le tua fine i a Pauline Schmidt. Ia ma le au whai ngā luenga atua. Ma lo le ngā lue, a lo fo i le tautua. Tono wai e leise tātou ofisa o le malo i Kalaestete. Au te lo, bo lewa fo na tauna iai i a seisi fo ofisa e wha au tū iai. Ngā luenga fo i le a aio keviso. Ia, ai, ta ua tele le wha talofa i sui o le malo. I lea taimi ma lea taimi o paia inga e o mai mao atu a o tātou. Ia e tū maupea. Le lango pea i le ngā rue ngā teita i o lo tofi mai i le malo i le taimi ma le taimi. Ia whatalo whala i lea pa ia mamalu wha lea nganu. Awa le pa ia i ainga oe, ainga tupu, ainga papa, ainga na ta whai wha. Ainga na tula ti, ainga na tula toa, ainga e mamalu ai Samoa, maa lātou tama fo i mainga. Mai se le usonga i atu mua mapule, o i tu au mala taua, a inga i le tai ma le waa o fonti. O tama le manua tele ma toto o le fale ula, ia sa ole ma sale au mua, ma le lau niu na sae lua. Tāpua inga a tātu uso le motu sae, a o whaafonga maila uo pele ma le tamama tua, o le pele stede fo i leo le senate, lau fionga, tua olo na whale ngafulu iai le motu mana ia fruen, ma le whale tua ia pai. Le mawhai ona whaangaloina le tātou whailua inga i Samoa ma lau tau whaaloalo maulunga. Ia mai se fo i le whatalenga ia le musu mana ia junior fruen. Katalo whatu, alo le soifua manuia. Ia, ai le ngata lai lea. Pa ia whasino wa sua ma vai whanua, fo mai tulangi. Ia, sa ole ma, sa leo mua ma lau niu na sa lua. Ai le ngata fo i lea, o le la au nā mutas,
Le no fa ma pu, le fale tau aitu ma le fale tau tangata. Atalo fatu, alo le soifua manuia. Atalo fa I fiti uta ma fiti tai, tapo inga lo tātou a inga tanga lo matua ma pūpua li I fa pia fo I tau ili ma te o ma le malu uli I lau tau fale nga fulu. Alo le soifua manuia le nei tai au, lei atou sa vea le nei, tātou mafuta fo I le nei aso. Ya, o tala tau longo longo, o mea na tutupu, o tū la fono, ele ngata I New Zealand, o Samoa ma le Pasifika, au se talia Hawaii maisi atunu o le lalulangi. Ya, ai le mawhai. O na tu uai, le whatalofa ia te o tau leo whaingaluenga te tofi. La inga sa le vi, ya, mautou Faiva mamalu, mautou Faiva pa ia. E oi na tu ua ia o tau, e le sa vea mapale mia, e le telo tau sanga whai mai tu le epa o tau. Ua mafua ai le malai o Samoa ma le whaia ino le HRPP. I lo tau tufa o tupe, ia mautou tūlei tangata e o e palota, ia la uli ma le fast, on the side. Ma iau tau tatalo e whamangalo le nato ina. Wale I loa e ia lana mea ua whai a o tangata foi o lo o whai I ia na tu ua inga. Ioe, wa sopo loa le pā le manu vale. Wa sopo loa lama. Wale ai se ki ta ofi, ia ai iau tau onu sai o tau leo whai fe au. Le au whai te talo. Oe o lo tutu le bao le langi ma le lalo langi. Whai masui o tangata sui fua uma. Ia, ma wha no manu I le tua ono o leanga o tātou wa mi o tangata ola. Ia ono o lea tātou te ola le soi fuanga nei, o le lalo langi nei, o me whai lalo nei. A me ia leu te wawai atu e, le whai kala sa inga fwoi leli. O ko anga ka alo me lalo ngei, o ka alo me alunga. Ka alo I me I lalo ia, o ka alo I me le lunga swati. Ia nena, ya, whamalo, whai te talo, whamalo, fo I le tāpua I whaftai I tālu sanga, molia. Ia, ma le whanono ngā manu, o lo manuia I Samoa. Samoa I New Zealand, Samoa I Australia, Samoa I Samoa. Ia, ma so se Samoa, I so se tafo le lalulang. Wa toi titi lava, le ise atunu, e le I yo o I aise Samoa. Toi titi lava le ai, se vaenga le lalolangi ele o ta whao I fuai, ma tifa kifa I fuai se Samoa. Ia alo na whai wala lafi ai Samoa. Wala lafi lilo ai Samoa ina. O le o toi loa mai o la tu wainga. Awa whai a kua tatai e tuai lista ngā tau me kau ka lafi lilo e ngā. Awangi koe lo sisi kangu mela al ka kelfongi mal ka imeli. Ia po sisi la wahala o ta Facebook e to e loa sui ka ingoa ma sui ka ka ile alo lofa se ai o teltono ai Samoa se I malo wala yo no ile tu li manu ma le va engo le lolang o se linga malo Samoa wa va no le lei wa tawatu ma ne tele le tau ma le talo le tau I lea tunu. Mana ia fo I lona soifuanga, I lona tamau a inga. Wa iai tamai ta I la le I o, whai le a inga ma wanofo mauai. Ia ma ua whapena fo eo nā tina ai lona ia manuia. Ai le ma whai o na ngalo le su eo le whamalama ma tilo atu. I o tātou a inga, ma ona a inga, ma lau whanua sa tātou ola e ai. Ma lo lofa alanga lai ia ia tangata lai fa muri mai ia lau fanua me ele o la tu ainga ele na le no fa sole na lai ona malanga ese Samoa I lana sa ilinga malo ya fa malo le ufinga luenga tofi fa tai talo tabam tina matu le tunu talo fa ia te oe malanga fifia fa ngai tia foi o wa ona ile tai au na matua malo losi timu ia ma savili foi ia ma fa pena fo io na malu rua I la fa pe ai la ko oso mo le bea
le tau malulu o le o tu le lata I le tau fo le o le tātongo tongo o fas o la au ya le la o mana ia mai le to sulu mai o le la ya fa mo mo lo mo o tau te bam tila ma tu mo tu a sinsina o le tunu tau si e mo te malawa fa pena fo I mo tanga singase o fale o tanga ta ma tu a po fe lava ka talo fo le atawa savea ia te oe I le dei fo I au uli whaftai fo I te talo mai awa o lau talsa o le na tō tele ta mā matina mātua e mo I tātou tele I whelo ai ma le e whewā ai ai ua masani I le whaalongo le leo ma le whaalongo I le I mawāwa ai mai I a tātou polkalame langa o tala nā isi whanau mātou te whelo ai mai isi whanau mai talofa le ataua e alu te talo le mātou tababa le mātou tina. E ngalo isi o mātou ainga, ma isi o mātou uso, ma tuangane, ma whanau. A o lau o fio, e le ngalo lau ingoa. Io, wha talo whai. Ta misi alo whātu whawhetai. Ana nei, ta o a ngā ia tuai, I le whale o loa le ulutoa and Sons in Avondale. Ai, whawose ia na e ua ue se tina matua. Ia, ma whatalo whala ia lea ma o whalofo fōi ma sangi fifia mele tina ma whaftai mai I tātou polkalami o le vi ingal nā o le tua. Umaloa, whai mai lo bal tala al tina. Le atau, au te le alu, se vanga nā ua umano au whatau wina sau tau mawhtanga. Na u whai atu le iei tālo whai. Au e te popole. O au. O le whasikalo a le lau. O la kuma ai e tuai lunga le awala ma luatu ai le ngā luenga I lunga le tāwale. Ia, ai malanga oi te popole mai a tea. Ai ma tala noa lava ma whai mai a tea. Ai alofo sa vea. Se tali mai o siota mana onga leo o tā whelo ai mo le teimo mua. Ai whai sau tau mawhtanga. Au te tūtū ai au te le alu si vanga nā, ua piki lau tau mawhtanga ma o tutongi ina o alu oilea. O le whale vela, wa o le whesiri le ngol tina. Ai whaafonga mai. Ia nei ai tutu ia te le whatau o loa, a le ulutoa and Sons, ma whewā ai ai. O le whaile ma whinaunga malolo matua. Mai au te le alu, au te nofu te whatatali lava si ai sau tau mawhtanga, to tongi la ia lea, ona o walu i lea. Tālo whai, a whaafonga maile nātina, watu mele ta ele o le nganga whaaftai, vi ia le tua I lo tau wanga le lei o tau tamamtina mātua, a whiafo e te alalai, a iai ia le tamao le ainga, ia ma le nofo alo, ia, o hani pisinisi mani company, po a fo ni ni atina, e mani whanau, ma whanau. Ka mni atu le ia tau a save ia te oe. Ma toe whaafta atu le nā, alofa ma le nā anga le lei wha le tina. Wha le matua. Oko kai. O manuia nā le atua, ma o le vi inga fo le nā le atua e wha fo. Ia bai masanu o whai atu. I le tele o polkalame. Mai o le autu lava le nā. O tau, o whanau, o lo tausia, ta mam tina mātutua, ma mātua sin, mātutua o tu asin sina I tono mauta malau. O lo tau whaamrianga le nā. Count that as a very special blessing for you. O le sosia atoa le nā o whaamrianga. O le puna vai fo I le nā. O le olotanga ma whaamrianga. Leanga o to mai whaanamua. Indigenous knowledge. O I foi. O le pusa o loa. O te wai tai mane. O aulo o a rio. Aisea. Ona o le to mai whaaleanga nu. To mai whaanamua. O le tū maleanga I whanua o le tātou ngangana. Ai maise foi. Le vaonga ngana, le langi soifua o Samoa, ma a inga taitasi,
Lātou mea sina ia tā oto I. I le toi ina ma le olo matua lea. A o le whāle velave. O lea, whāta mala tātou. Aua de ngalo ia te oe le puna vai na e asu vai mai ai. Whafo I le alofa. Nai ta mam tina mātutua. O umalo lātou tiute ma le matawha ioi. Sa whāna nau mai e I tātou ma tausi ma tapu e. Ma whawhai lele si o mai I le vai teimi le nei. Ea, ua pula pula nā ngoto ai fo I le soifua. O le tātou tiute le nā. Make them feel as comfortable as you can. Ia tu I nātu le ato tō le lei. O le tau singa o le tamamal tina matua. O le ala fo le nao le umi o le soifua o tamamal tina matutua o le atunu. Le lei o tau whanau. Ma moli atu le nganga whaftai. O moli atu le nganga whamalo. I lautou ono sai, le lava papale, ma le alofa moni ma le whamaoni. I o tātou matua, o tau matua foi. O le ala foi le nae umi ai. Soifua o I lātou, maulia tausanga o le walu se fulu, wha solo atu I lunga. Malia le loto o le tamamal tina. Le leina tausia, tau mafa, ta au I le lei le tino. O na appointments I le fo mai ma le wharamai. E whai mea fia, mausi tai iai, e maua ai le loto fia. Pe a whai mai le tonu a le to ina ma le ole matua le le mea tau na whai. Who wouldn't be so happy if we are honest and also obedient to our elderly parents? Ole te mamul tina o ina fia. Pea le tamai titi fule tu lau whafonga le tunu. Tua fia. They enjoy it and they live long. E umilo latu soifua. Le lei tau mafa. Le lei le tupe ave iai. Ai le o le kou ngā oi le akupa o le makua mal ko inga. Ui e kou ke whaapilia si ko inga masi lo makua e sei me o kai lima sulka la vo le kona. Awawe e te le atu pe o to ina malo le matua. E o mai a la uo o la a inga o le asis mai o le whaifi au. O a isi whaifi au voe asis mai. Nā le wha moe whaatalitari se ia watu ia se me le to ina malo le matua au si whaifi au. E asis mai e wa ail to ina malo le matua. E sau po le ti a kono foi. E sau ma mai le wha mantunga. Ia sau ai ma mai le teutus. Wai mai le teutus ina mai le whaifi au. Whai ei se lua tau mawhitanga. E la o mana tua i nei. Le whaafitai e le fionga le li paremia i le aswa nafi. Nisi o tau le au whainga luenga titofi le tua. Ma o tau e kalesia o tau ina o e ti a kono ma oa o soani. Sa le misi a te utou, lo utou wanga I le mauta ngasa I miro moa. E mo moli le whamantunga. Whaaftai tele mo le nā, ngā ioinga ma le nā au nanga. Le toi whaafowina, o le whiangainga, a le li pāremia, malona li whaolo Jesu Kirisu. I le areto ma le vai. E peo no ta ua le talo le whamantunga. Ua tofi le areto ma ua tau ma mafa ma whamai o upo le talo. O lau tino. Ina ia whai ma whamanutunga ma lau tong i ola mātou te manutua I aso uma o le mātou wala. Ma le vai, le whatusa, le whamanutunga o lau toto na whamalingi ina moanga sala a le lalulangi. Whaftai, me sili lana, ele misi a se whamantunga mo le tātou ali imi. Te tai, pāne mi o le tātou tunu, whaftai, o te teletono, o lona nganga fo I lea. Ia, papa I atu ma whaftai atu,
I le au whai ngā ruenga. O le ngā ruenga sa whatino le whamantunga ai mai se fōi o tālo sanga mō lia. Ia, o mai leo la whatalofa ia te utau nai o uso matua whawhine. E au fia mai ama le au palau vale ma le au whai upsa I lunga tātou apia fōlinga ma penga te whailangi. O uso matua whawhine paanga tō tino o fōu mai. Ia manisi fōi wa lewa na I lopo wa mariri wa le o koe o mai e lunga. E lopo la po ngā lewa sui mai ngō ma o palau vale ma whai upsa mai. Kau oi maa mai. Ia lea whaina. Ngauto wawai ta ua le whainu mera o lele sau I lunga. Viewers and those that share and smashing the like button. Ta lofo ia te utau. Uso matua wawine lunga o le tātou Facebook page. Ia wapea fo le tātou YouTube channel. Please smash the like button. Share our program. Ai tō telefo I tangata laifi tali e. E su e mea malama mai po a tātou ori ia le a whai. Le tātou ori mua lama. A mata le ori la lea. Lea walau manu ia nei. Masalo e umalona pāsia le talo le tupe. Ea mawhai a fōi a saunoanga whaatau pou. O launga whaatau pou o tonu o le mauta. Se tasi o mata upu lea o wawa e atu nei iai. Whai mai. E u ina lo tea. Ma wala uina e le fionga le fonga ftenlai. Se me te tau na whai ia le ala limoni. Ona winga na whaalia I le aso o le whaatau tuawina o le pale mene o Samoa. O lo o atangi ai le soli tu la fono. Ia mionga ta waloa. Ona o tu la fono tu mau o le mauta. Ile ai lea I lunga o lona nuntu ma tatui whape nei le ea ma halu whape nei o na lima. Ua fōlinga mai ai o ia o se tangata o se kengi whatupu whalave lave. A gangster within the parliamentary gathering. O le ale soli tu la fono o le contempt of parliament. Whatu fo e ia tu o patatua. E iai me muli mai tua. O mea ia. The alali bongi might then now face contempt of parliament during the swearing-in ceremony at Tonaimato, as the speaker has alluded to. When Parliament finishes passing the budget and having other sessions, this issue might be called up for the mention in Parliament. Okay. Leno whai atua ina ua o fo I mai le tautonga sa o whai atua I lo whaanoa no tele. E ringa te whanau no ao whali, wita, tangata whapenei. E atu o patatua. When such a person as a member of parliament behaves like this, it's unforgettable because you will remember, where did this happen? Ala na whai atu le mawhai una ngalo. Leanga o le whaatautonga le na whai anei. O le a le mawhai o na toi whaangaloina. I loto, o mata, o mawhau, a nganga o tangata. Tai ai o I lau ele o whaleta. Neu whai toi ngalo. Alea ta ata I siari isia. Ma pei e whaatangia mai lo na fia whaasausiri ma lo na whaamaulonga. Ai o te tau fōi. Ona tau masuinga maalie lana amio, o lana tau tala, o lana whaasoa, ona winga whaalia.
He's been there in Parliament for a long time. It's about time for him to settle down this despicable behavior. And I'm giving you some good advice, brother. Olo tui nantu, fautuanga le lei wha le uso. Ina ia e loa ai lea. Lea nganga e leio na watu, langona ia. A whaila o lea e matua i tonu al paramele. Sui la wāmio. Ioe. Sui lau talanoa ama lau whasoa. Mana ia i pia ue tu e saulunga social media. Ma le ti ngao o talinga o tangata, ma mata o tangata e whaalongolongo atu. I le mama tele, ma le matua i le ai o sau whautanga ma sau whato whaala inga, wa Samoa. Alana, na o upu lea ngai au mai, aisea, langa fu i le lava. Ele lapa. Ele ia wa o wina ai, mai le masani e lona o langa whapea e whau le ngangana. Io. Ai ana whapea la. O stangata na talia ina whautuanga. Semanu. Te lea le suinga ma le anganga o tangata i atoi. Alu e mawhau le iei le tala na wa matu le atou o sa vea i atoi. Whai mauso i atoi. A resi tala fia le la o tātou se e nei i ai. Sa autou whaafonga Samoa i la utu o lalo. Ma la o wha maulalo. Ma whaasifo atu i le ainga i le tai ai maise o uso. Le sunga le ataua. Le taua le saa. Muri pola laki. Whapena, lana mata upu na ave le whamasinonga. O tangi o panota, whaasanga, i le fionga le fong of the line. Muri pola, ola i te pola. Taupa u, oka le matautia. Le whato whala inga. Iau lua sunga muri pola mali ataua. Whawhetai lo lua amana ia. Ele ngata i se leo vai o le ataua. Sa vea nei. A o nganga uma o le tātou. A inga i le tai. Talenga i a futi maua pāu. Le wha o li i ma le mamalu le whale manono. Aia, le tāpua inga, ale a inga i le tai. Le whaalupenga e sili ona, tū māua lungai. O ele pa ia mamamalu, na tō ai le pulea nā whanua e sunu i ai le ala whale, le tala le lei wa tau nuu le kalesia me tutisi. Oka o kae se nganga whaftai. Muri pola ma le antaua. Ia, e tō pūlo o le ainga le tai. Ma le antaua le nei tala no atulanga. O le taimi lava na tūla i mai ai le mata upule nei. E le i toi fo i masolo muri le antaua sa vea pesta. Ile tau alanga atu. Ao ma le pō. Ono aso le vai aso. Alofangia lo tātou a inga ma le tofi o le fonga whatelai wa ta oto i o tātou lima ma outou a ao. A nei a o. Matuli lava le manu o le tangata ia. Wa le manatu ai i lo tātou a inga i le tai ma le whea ngainga tūtasi. Le sunga tūtasi. Ele mamalu na tō ai le pule na whanua. Ai whaata oto ai le tae ao le tala le lei. Talo whai le papa o le matu. Sasa ma le nā i tū.
ai maise o tātou a inga uma. Ua vivi ma whaafeta ia e le tua, ai mo mori atu le nganga whaafetai. Whaafetai toa, whaafetai alofa, whaafetai whai a inga le lei. Whaafetai whai uso. Whaafetai le amana ia. O se tuu a lalo. Ia. Na o vaenga alo ia la ia o le ase e iai na ia whai aile saini ni ngā lima, a ve ese fo i tua le counter petition ia le fionga i leo i le whonga fitanai. Whaafetai le ia tau laki. Ioe. Ma lo le ono sai, ma lo le whai uso, ma lo le lava pale ma le sisile le tua ma lo tātou i tu ma no. Ioe. E tele me le lei le tua e whai o mo oe. O le nā fo i e tele ngā luenga le lei e mawhai o na whaatino i ātina e. Le 2 miliona le nale o le ātoi fōa i atu. Nā luatu mua le tasi tesi ma le 8 miliona. Lea na toa a o le io o le taimi ta ape ai le paramene na tau fia o mai tupe le nao le peloketi. A le fas mo le 5 tausanga. Lea la ua whailo i le whangatia e le fionga le tamaitai min stau tupe o le a whaalu watu pea le tasi tesi ma le 8 miliona le nā. No noinga, e tasi le miliona 8 se lau wafe o na whaato ata tali mai loa lea. O le miliona lea o le a watu e lua mo le lua afe lua ono. Valu masina tātou te ono sai ai awa o le valu masina le nā. O le vaenga muri o le tala au tū po le teimi whaatatau o le tala o le tupe. Maia e te tau o le yeise tu la fono e whaatino ai. Pei ona iai le ulua i wheiloa inga le paramene. I le mai aso o tuana iatu. E leo atu lo le paramene. Tufa lo matupe. Whainga whawai o whainga masani. E whei loa i. Ma tā pena lo leo le tala le tupe peona. Mai le malelenga leo le malo. Tolu sipuru aso e watu e tā pena ai le tala le tupe mo le valu masina o lo tutoe. O le taimi ma le tala au tū whaatatau o le tupe. Ia e pisa o lisi au vale i mwhai mai. E leo tali mai le malo po le ala le taimi a mateo na tufa whamrianga nei. Mole, file mu. Pauna le tala whai atu file mu. E leo se tupe le kola le mea le whai. Po se supa, po se a se mea. O mea umana o mea la pisi o lawa tongi fafo. Ai o mai e ono sai ma whaatalitali. O lea lava tātou te iai i tonu o le se lau aso ia. Ma le tolu sifuru aso. E whaasoa soa tuai. Leo a anga i tua. Parlemene. Whapea fōi o lātou. A komiti whapalemene o le tupe. E tala no ina. Ona mai loa le le aso lua sifuru ma le lua. I tonu o le mauta ma le parlemene o Samoa. E whaia i ai whi lafu a inga. Awa uma ona whata oto mai e le fionga le minsta. O le sui pandemia fōi. Ia tufa tufanga o tupe lea matanga alwenga ma lea matanga alwenga. Lea ministry ma lea ministry. Se ia o lava. I vaenga tu ma oti. O pisinisi maroi tu tino le malo. E whapena fōi i vaenga tu ma oti o le private sector. Ele o ni vaenga po o le non-government organizations. NGEOs. Se le mana ia. Ta ua le whaalongolongo atu le whaasenga ina mai ma le whaatulanga ina mai. O tupe a wā. Ia le tala o le tupe lea ua tātou whaatalitali ni e. Ono sa ila ia. Ia. Ai o le o ma pisa o ma Ma le o ko ke pisa ai le langonga ko e iskanga ka ia le kala le kupe lau fai. Si mai le whaafonga, ale toe whaafonga lea. Ma le toe whaasalawina o tātou tala fau.
A le Radio Samoa mai le Pasifika ma isi atunu o laulangi. Ta pena ia i le tamaitai, le sui le Radio Samoa mai Sydney, Miriama Pomare Alala Toa. Ang atunei le Presidente o Amerika Donald Trump mo sa sa etu te tonu o no le so fa mo mo fa sa loto ai pangta Israel to lus fulu mai Gaza a to manisi fitu na inga o le vanga mo o le marienga i le vau Israel ma le Hamas i Gaza. E lata le rua afe pangota Palestina o le a fa sa loto ina foi pe ona ripotia de CNN i lalo lava o le marienga. Fai mai o le a faya se launga le Presidente Donald Trump i le palemene o Israelu, ma faya fo isa la whenua inga ma le palemia o Netanyahu, ma a inga o i lātou na ave whaapangutaina. A mai a leo na faya leo se whenua inga le Presidente, ma tai mai le siria ma le ruasfulu o tunuu, i le whonutanga e faya i kupito e whaatatau i le lumana i o Gaza. O lo iei pote ro ta wairenga i o le Hamas e wha mautu le lātou pūlenga i isi vaenga o Gaza e le ino foia e vaenga awa Israelu. Whai mai e whaise toa telo i lātou o whasi o tia mai whetawinga i le pōna pō i Besinga i le tua oi o Pakistan ma Afghanistan. Wari potia le CNN o Besinga o pito o onga i o watula i mai i le vāo atunu e lua talu ona toi tula i mai le Taliban i Kabul. O le whaamtalanga mai le militeri a Pakistan o tā wai e to o luaspul tolu ana fita na whasiotia a o tā ua le Taliban e to a iwa lātou fita o mariri umai i a Besinga. Ni patia na mafua le bevesi na ua whaelo atu e Islamabad i le Taliban o te tau na whaisana ngai yoinga i tangata po ni vanga au foi o oso whaiane Pakistan. Whai mai Islamabad o ia os whainga e whaiane mai Afghanistan pei tai o lo te iai le Taliban. O le stofi la na te nei na whetawa i nai le os whaia e Pakistan le whaitua Kabul i Afghanistan ma amata i lua ma le bevesi. Na whaiwhai te tele le pōna pō ma whaeroa mai ai ma le au maririu i le tae awa na leila. O whaeroa e Afghanistan ua tau fia lata o whainga i le te minei o na o tāro sanga mai Qatar ma Saudi Arabia. Ma o tāpuni ai fo i la matua oio i atunuu a o tali ai leisi la asanga o le ai. Ua whaamatala e se tinama i initia le tūlanga na o isi ana tamai luasfururua tausanga o se ri i initia na aonga i mea tau kompyuta i Lucia le ana whataua ina sa tau o se fita i le vanga awa Lucia ai pu e ai fita i Ukraine ma o se mata upu le o su e nei le ofisa le vai whafua initia. Wai mai le tina i le PPC o lana tama o Sahil Matoti na le sitala i le amia Lucia ia alofia i le loka i morianga tau whala au whaasaina a o se mata upu sa tua ia se aisi ana tama. O ia la le urua i tangata anu o intia ua tau fia i se tūlanga whaapea i le teimi o taua o loo whaia pea ma ua whaeroa i le ofisa o le vai whafua intia o loo whaia nei le suenga. Aere i maua lava se tari mautu mai Ukraine, ma o sa iria fo e le BBC se whamtalanga mai le malo o Lucia. Ta ua le ripoti se whamtalanga mai le li i le olo tau fia, e whapea to tele tangata na fola atu i a te ia le mautupe, pe ale se tala i le ami, ma e o i le whaitau miliona na o fuatu, pe i ta i o mai le teminei, e le aima se tupe ua maua. Mai Australia wa matua i le fia nisi o sui sinia o le whainga māloa le atunu i whamatalanga whai a le sui whai pule o Lydia Thorpe na whai e le whai unga le vaiaso e whape o te tauna susunu le whale o le pāle mene. O ia whamatalanga na ia whai e le sabali sa whai i merepone a i la tau e langolango ina Palestina. Sauno ai le minsta o ngā luenga Amanda Rishworth e matua le tari e ina i eitu ai ngā whamatalanga ma o loo fia wā aitangata i le whaamuta ina o vevesi o tura i mai se sae tūta tonu i le mana o mia no o mai Australia. Langolango le minsta o mta upa aloto i whale Johnny Burke le manatu wa mai aia e lua lava mea lo mana na o iei tangata Australia ia tau fia le whasi o tia o tangata ma ia awane i o mai le aitu ai ngā vevesi i Australia. E toa tele isi fina ngalo whaalia i lunga o pengata whaailangi, wa whaitio i nai whamtalanga le whaipule o Lydia Thorpe, whai mai isi, wa le te tau o na toe whaipule se tangata na te whaia i eitu ai ngā la whonga whapea. Maretara muli, wa li patera mai New Zealand se whamtalanga mai le sa avema komesina o leo i Samoa, whaatatau ilo na tō whinga mali poti na maua le vai asu taruai, whaatatau i se whaai unga le kāpeneta o whaia iai.
Tāwara Radio New Zealand o le aswharaida taruai sa fulu o ke topa na whaamuta ile au unanga au apa au longo i Tino Filipo i le tofi ko masina o leo le mai o se whaai unga ma le kapeneta lea whai mai au apa au sa ia whaatalitalia lava o le tūlanga lea o le au iai. Le rua whelua na amataila na konkarate mo le toru tausanga sa sui tūranga i a fuia vailili i Kyle mai siria mare masina le umi o lo tatoe o lea konkarate. Ta ua le ripoti walata le tolu sa fulu tausanga le au unanga au apa au i le matanga luenga o leo mo whale pui pui. A mai le Radio New Zealand o le whaamtalanga au apa au e talitonu o le whai unga o whaia i a te ia e eise so tanga ma mata upu whaale whaamsinonga e whaatatau de ua vea neima pāle mia o le tunu. Ta ua au apa au mo ia lava ia sa ia mulimuri ta i le tū la fono, whaatino le tū la fono, matausi fo i polo inga o le tū la fono. E leo ta ua le ripoti se whaamtalanga ma le kapeneta po le minsta fo e mtanga luenga e tusa o finangalo whaalia i lea mata upu. Tala ia le Radio Samoa le amtanga le neihaya. Hey, hey! Ua mamalu mapa ia lenea so baapetai mafaamalo uaya mua babea ia nole e au au na atuai o mawe Samoa ea e fina ngalo iai. Pacific Soul e ama whawhiwhianga su I whiwhiloi o le nei po I a wauli o le asolua. Aso sfuma le wha le nei o ke topa lua whelua sfuma lima. Tā walunga atuai a tātou tala mai I Australia.
Ia, o tala le Radio Samoa i lana lava ngana. Tāpena i le mai e le tamaitai a Miriama. Po mare a lala toa. Ngau sisi whaapoponga i le aso tau. Ai, o se tasi fo i leo tala fia i le nei fo i aso. I na ua mana ia. Le fautuanga mai le Palestine o Amerika. Donald Trump. Ia, le walua mea sao Donald Trump. Ina ia whaia se malienga i le wā o Israelu, ma le vaenga o Palestina o lo pūlea, e le whainga malo le Hamas, i Gaza Strip, tau fine le taua. Me mua lava la lea o tupu, ua tau fia uma le pāpau ni mea tau, e oso whai mai i Israelu, Palestina, whapena fo i a Palestina, ma le Hamas, whasanga i o ia Israelu. Vaenga bua le peace treatment treaty lea ua taunu mai. Ia o lea suyai ia fita sa ave whaatangata o taua. Mana tua foi, o lea sofitu o ke topa i le luafe luasful ma le wha. Tausanga na sei mawai atu nei. Sa whai e se whaafiafianga te le lava i Israelu. Ai o so whai e loa e Hamas ma ave whaatangata o taua. Tolu afe mon tupu tangata na mali liu ai le nā aso. E o lava i tamaiti. Ia, o ngā loa langa sipa e loa male whai ai o Israelu. Alu loa male lātou os whainga. Ao po, wawawai atu. Mana tua la, o Hamas e ese le mea o mai ai. Ai o le atu nuu o Palestina le iei Gaza Strip. E tali tonu Israelu. O le lātou ngafa lea. O lo ta oto ai i. Ma o i, o lo o tali tonu ai i mawaenga. Ma valo anga sa whaia. E le ta mao leo whatuatua o Israelu a per amo. Malona tali i o Isaako ma Jakob. O i o lau whanua pa ia. E toe poto mai i ai le whanaunga Israelu maona i tu a inga e sfulma lua. A o le i toe a fio mai le li whaola. Lala na, e matua atingu ai tele, ma e matua i ili tata tele Israelu. I lau whanua ma ele ia o lo, ta ua mai i le lātou tusi. O ele pa ia e toi whapoto i ai tu a inga sfulma le lua o Israelu. A o lei a fio mai ki riso. Lea la ua mai a ona ua to tele tangata Israelu e maliliu, to tele tangata Palestina ua maliliu, i lalo le ta inga le whainga malo le Hamas. Tangata whatupu whalawalawa, tangata nei tai tusa lea ma le vaenga fo lea a Bin Laden, Osama Bin Laden. Lea la ua whai ilo le whaiunga lea, e le Palestine o Amerika. A wafo i wawai atu Hamas ma Palestina. Ua whaaloa loa le lima malosi o le taua, ma mea tau e sa palai atua i Amerika, Israelu ina ia whaao o oso whainga i o. Lalal mea ufai? Ua whewhewe si a vaenga. Ua mana o e tuu le taua. No whanga whao Palestina, lea ua whai i ele fufuanga a Amerika. E manatu o i lātou e te tau na toe whaatuwina ma whaafowina le ai, Rebuilding Palestine. Ai ese fo ilangono tangata Palestina. Wha mai Palestina. E ta tau o na lua ni stete Isalama. Ia motu ese a Israelu, motu ese Palestina. Ina ia whaatino lava e lātou ia le lātou whainga malo ma o lātou te tai. Le two-state resolution le nā. Le nalo tea nei tutonu o le mautafono. Ina ua poto atunu ua sinia le se lau mon tupu i le fono lona valu se fulu o malo au whaatasi. Le ana malanga atu i ai i le tātou sui pāne mia e whai masui o Samoa. Le fionga i ato e lupe. O ni semo.
Ia le fo ina vesi e fa mai tātou te le i loa to tu pe na fai se tātou tala po se tātou palota mo Israel I wa umana fai. Oi. Pe tātou te palota pe le palota wa I loa le mea tātou te tuai. E lango e Samoa so o se fai unga e faia e Israel. A fa mai Israel e tau, fa tu Samoa le lei kau, a fa tu ia Israel le ai o le fa fi le mu le mataupu o le talifo le na Samoa. Ya ai le o le o fai mau solo ma fai solo ni tala fa mai wangu Samoa. Sei va ye le vai te le o mafo fongo tangata lo fai le bea. Samoa has already renowned and announced its place in any event that affects Israel. We stand by and support the government and the people of Israel. Yo le mena na lo tupu le temine. Fa fetai le tua wa ta fi le tawa. Ai amata lo no fa suyai. Fa foi mai ma to pangta fa foi atu. Ya to pangta. Ona tato se e lo lea. I tala noanga. I se awala e mawhai ai. Ona toi whatu lai mai. Ne matango fio Palestina. Ma Gaza Strip e pei ona iai momua. O stasi lau vaenga lea lea se e yele tala noanga. Lea watau fia le taua. Fe wha suya I ia pangta sa ave wha pangta le lai tu ma le tu. Tau fia le taua. Ai anga I atu tangata le Red Cross tangata o vaenga la veai. Ina ia momoli atu tau mafa wa wafia ai wale ni me ai. O feoti tangata I leonge ma wale le vainu whaaleanga ina le tise whaaleanga ina suavai. O maketi o whaatoanga. O whale o loa e whaatauai tau mafa. Whaaleanga ina a wala of sorta inga. Telecommunication, transport, food supply and food security. Now, they have to agree. E te tau na mali e uma. Whaatanga atu tangata o le Red Cross. Ma tangata o le First Aid. Tangata la vea I mai atunu ese o le lalulangi. Le fo iai New Zealand ma Australia. Ina ia whao o atu tau mawha. Lava. Ai maise. O vaenga uma. A wā. Le tausia o le soifua maloloina. O fusinga o manua o vaila au o fuala au. O tonga fitinga a wā le to tele o I latou. Na manunua. Ia ngā istangata. E tatanu le fies puru afe le ua mali. E le whaingo fie lana ngārwenga. Le mea tā ua. Ua iai se taunu unga. Le mamla maanga I le vāo māloe lua. Ina ia tā fie le taua. La le mea ua mawhai o na whai I. Ai le mawhai o na whai e mālo au whaatasi ia Ukraine Malusia. E te tau fo I la o na whaia se whai unga le lei. E tau fie le taua le nā. Mālo au whaatasi. Mālo le neito. E te tau ona iai fo'i I ma le lima o le mālo tele o Amerika. Ina ia mwhai o na whaafoe ai ia whiutanga inga nei. The negotiation for a peace deal or a peace treaty. Le la ua taunuu ia le presidente o Amerika I kupito. Ma o inao le a whatino ai sana launga whalau I tele. Mo atunu uma o alapi. Ia whapena fo I. Ma atunu uma o sa sae tū tonu. The Middle East.
Ia ma whai atu ai nisi vaenga o le whengainga lea ua o sia masainia. Ina ia whaawau ma umi le taimi e tu mauai le file mu. Ma tau fia ai le toto msaa i le vaa o atunuu nei e lua. Ma pūlenga ma loa le Hamas ma Israelu. O ai kupito, o le a whaatino i le whonutanga le nā i se taimi e le o toi mamao po nā nei po tai au. Ngā unga whaapitoa ai i a le whionga le Palestine o le malo tele o Amerika. Lua se fulu isi i atunu. O lea ua poto mai. I ai kupito a wā i a le launga lea whalau e tele whaatatau i le Peace Treaty lea ua sainia i le so. E ane nā. Tā ua tātou o e. Tātou no fi mali e fola. E ma tātou malmalama. I mea ola tutupu mai isi atunu o laulangi. Ona o le so o tanga o Samoa i a Israelu. Ioi. Tā ua tele na vaenga le nā. Tau no mai le tala fia. Ioi. Tala fia la le ngā pā. Ma wha ma ite mai o le tu ma lo fa sale anga numero 5. Na foi na lotea i le wha msinonga i le so. O tangi wha sanga i le panota. Sui tau wā ma lato mea na whai. O lo tua i ai. I ni whainga wha soli tu la fono. O whainga panota. I le wha tosina. Tupe tau mawha po le alava le tuai ngā mea sa whewha sui a i le wā. O le sui tau wā. Ia whapena fo i Malaysia sui tau wā. Matangata palota o le tumano. O le su lale nei. Whauluina e le fionga ia pestava i fou. O le sui o le chapipi le ana malolo le whainga palota. Whasanga o ia vui i inga sione. O le sa tau wā mai lalo le fua. Ma manu ma lo mai ai. O le wha atua i le atua Samoa ua tas. Ia utau sisila la iai. A whapea la le ua. Wa mai atu le nā vaenga. Ia. Wa ato i whafo. Paulu bela e tāpela mai ai. O meo counter petitions. Po o meo su fo lele whaatau a ngai mai i le su mua na avel tangata. E alo ia la le sainia o se pepa ma se malienga i lumba le whaamsinonga. E lo ai, ua alo ia le tu inatu. O le awanoa mai leisi sui i leisi sui. E a ngai ai. E whaawau le tofi o le tu malo. Mai, i le nafo i la mata upu. O mori atu mai le taele le nganga whaaftai i lau fionga pesta vai fou. O le uo mamae fo i a tea. O le uo pele fo i a tea u le telo tausanga. Ai maise so steimi e a fea ilo na ofisa. Pe feiloa i fo i pe amalanga mai. Whaaftai lau fionga o telefo i tausanga sa e tau tu ai lau tu malo ma le nuu ma le kalesia. Ma tangata uma le tu malo ma Samoa. Ianga le atu le atua. Whaafetai i le loto tele ma le toa o le loto. Whaamamulu atu le fionga i a vui i inga. E alu e tau tua le tu malo. Awa o ia fo i ua avea ma minsta ma sui minsta. Tatu o e tale peselea. Ma mori e tua i alo whaanga. I whaipule uma nei wa maali lie avi tua la tautangi a maiselo mātou ainga le tai. Whaaftai whaamama avenga. Whaaftai whaafia loto. E le pa i o tātou ainga le tai i tawhai fio le lalorangi. Ia maise fo i o tātou ainga. Whaasale anga numero 5. E le ngata i Samoa. A e so se atu nu o lalorangi. Ua lātou whaalongolongo i le nei tala mātango fie.
O le vi inga le nao le tua. Le tau alanga a Solomona e whaatatau I le alofa e le mawhai e vai e te leo na tine ia ese o leo I a so uma a o leo so I a so vale na ole Samoa e tua
si ufafonga of the late Fiji Beikoso. Ia, ma le pese le nā ale. Peri no tia whau. I le tā ua tele le toe e whawhangu mai o le nā. O anu mawhau whaunga o le pese. O tātou, e mamai le tawa e o na furu. Ai o le Samoa. O le penina o le vasa Pasifika. O te ta ua atua I tangata si o taolanga. Si wawa aida I ei. Ai a mi o isi tangata I e whaine. Sa siri ei pena e sau e vaisau tikete e te aluai. E lango ia ma tāpua I le tālonga le tātou au I le aso sfulma le iwa o lo winga o le aso sā asau nei. Aso sā asau nei le tālonga whaitau nia mua leo le nei tau sanga. I le vā o le toa Samoa. Le ana whae ea I nai Samoa I le lalulangi a toa I le ipo le lalulangi o le lua fe lua sfulma le lua. But tautia, that game will stay in the minds of Samoa and the rest of the world that enjoys rugby league. Yes, the record breaking. And Samoa playing in the final for the very first time. Yo tele tau sanga o tau mawhaile tātou au le manu Samoa. Ai na o le leo o la vai, na le songi a fo le le ai I le manongi o le avanoa. Ai leo o I le avanoa. Ai a la le tamo le toa Samoa, na o lava I ai. Ia, le tātou au le nā. Ai ei se si o fia vava ai, ma fia eva, ma whata alofa, ma fusi kenge o le whetu Samoa, wala eva uba I tai. I le Mount Albert Rugby League grounds, o I nā tonu ai Morningside nā, lo iele awala nā. A ngai ai. Yo, la tumutumu ai lava le mamalu o le atunuu, le whingaluenga le Radio Samoa, le media atoa lai o lo o iai tapu e to wata. Whaatau e masau mitiafu I nā le toa Samoa ma le whetu Samoa. Taimi mua le dei o le ata alo whaatasi ai I aune I lua le atunuu. I nā I Mount Smart Stadium. Mount Smart Stadium I le aso sa aso nei. E umale ta'longa a le whetu Samoa ma tamaitai New Zealand o na so o lo le ma le ta'longa whaitaulia o le test lea I le vāo le toa Samoa ia whapea fo I le au a le Kiwi Rugby League ia po le New Zealand Kiwis ia e kinga le leila e mawhai o na maua lau card lau ticket double pass e te aluai ma ave ia lau hani po lau mana mea po wai lava I te luo a se umala ia na whai atu leo tātou whesili na ia wale tātou ticket le na o le avato fua mo oi e te aluai I le asanei ia manatua o mo le loku ia no mai le whai whaliko nga e wa e wakuloa fo I le loku e oi makamaka la kapi e whai mai fo I labu o e soli sapaki le ai e ale teimi e soli e sapaki al keimi le kaku o kapua I le tātou au ia se lo pesa o wa mamia tanielu feo me I e sao o le kaku o mo le loku kaku o whai ko nga I kaku o ai lola ia le mai mola kapi ia pe kako fikau I mai ai o ile malai wa ai so ticket ia na te fo I la ile we fight tio fa pe ang sa fo e ka o kwa ia so o male me mo ile ticket ai le o if I go ticket please show your support not only morally but also financially for our boys and girls for two Samoa Rugby League for Samoa and the Toa Samoa Rugby League for the boys. Ai sau ticket I tonu o ofisa malala ese o le tātou company whātua tuaina I le lafoina ma whaamomori o tātou tupe I Samoa. Le Pacific Easy Money Transfer. Lona la I Otara,
lona la I le ofisa autui o Tāhuhu, ia malona la fo I mangele. Ia mata tuale tau le ticket I le 3 35 45 55 65 75 85 selau ma le 5. Noi, selau ma le 5 lana na, ia o le family pass lana, to lua tangata matua, ia matamaiti lalo I fo le sfulu lua tausanga. Aheoi, la fo lau tupe il Pacific Easy Money Transfer. Ia, mamoa I malevano. Sa malevano misau ticket ole, mal ticket na le valulima, pe mal ticket na le ole selau ma le afo, selau ma le 5. E ke lua mai I maleu sola ki kia loko lua. Kari e mai maleu sola ki kia loko lua, ai mai malau whanga uri si fingi, e ko whai oko. Me kala whai fora kako story kako kari e, whatalo whatu o Pharaoh tuone mai o Tara, talo whai, ma losi fua. So e na matutia, ia, whapea fo I le te mai tai o Ketty Neville, o tofo I pupu, papali I Sefita, watching you from St. George in Salt Lake City, Utah. Mei avito e Samoas, ma losi fua manuia, e o tātou ainga umalawa I Salt Lake City. O istanga te nofo I nai West Valley, hatalo whatu, ia, whapea fo I le teine, le tabai tai Christina Tanvasa, talo whalawa Christina, alo le soifo manuia, please share our program, to tele o to, o le sunga ia Sam Simaile, o Selo Nicolau, whatalo whatu Amelia, MJ Maxwell, from my talo whalawa le atoa, thanks for the words for comfortable and information concerning His Honorable Prime Minister. Love and endless prayers from Captain Titi Maya, Tupua, Loe, and myself to His Honorable and to you and the wonderful program. Lofangal na mai le tamatai le tuafine MJ Maxwell ya malesunga ya Captain Titi Maya Tupua. Yeah, hello. Whai ia Amelia. Sa vea, o le matua te lea, ako palolo lenga o sau mau, ia sau sa o ne vai ia. Peter Enelico, watching you from Jenny Western Park. Oile ai. O Peter Enelico tali au ambale, tamai tai o Jenny. Lai mai mua mai nai. Au kilani Sifo, Western Park Village, Iran Nui. Lui kun wayu ya male au whainga luenga foi ale TikTok tickle chicken ya fatalo fatu malolinga lu ne yaso wapena sio to fine Linda Harder male uso ya Fetty Harder ya alai fa longo mai foi male uso ya George Senior Harder male tamaitai ya Rita Harder ina ya pia masale moa ya ma so se la fa Marie David Oscar Talfalava fele Mike Saveva Malbona Loftele atu ya u ainga taupa u petelo and the Metita family fa perfo isio matu ainga sa taupa u and Philo Ali'i family from Marie taupa u and family from Australia Talofa sister Marie, ma lole soi fu manuia. Oi, lea lau o manatua. Le aso na fisa mātou wheiloa I ai. Ma le setasi o tina matua lava foi. Ai mese foi le fionga I le tamaita I a fili maloata. O le ainga lea. O le li I fo mai a Dr. Lance Eves. Ya, ua whai langi le fo launga. Ai o lo soi fu a pea. Ia na alo ia o ainga e fia. Ai la na fatino se lanto family reunion. E mato whelua ia I o alwatu e tongi fo I pili ole alto ina. E na e New Lynn Food Court. Ia fatalo fatuai la ia lea. Ma fa malo atu leanga le lei ma le lofa fo me lauto fa alo
tau seleni le asona na fi. Ia, e tingana te atu fo i nei tina. Ia fe mai le atu se vea. Ia, o mātou e toi fo i le lo i Wellington me kalai stete to tele o mātou ainga. So, the best of love and luck to the reunion of the Eves family. Ia, na ia, na yuso le Eve's brother, oi fo le sieli i le na yuso masani mātou tata a whaili ia ma whaifo i musika i le tele o tau sanga ua mawai. But, whatalo whatu whili maloata maleanga lelei i le aso ana nafi ma tina matua o le tātou a inga sa tātou whelai whaftai tele vi ia lava le tua i lo tau anga lelei. Ia, awa e whape e umina na whinau le tau momongo mai lima suka la lesi e matau momono mai lesi ale vakseso famole wala ala e mai lono winga o lo le mi ngao le melna o lo te e atu o le lofa ba se alo mai e se la lo matua le maftaui o le Lutoa and Sons e se ya lo matua ia to lua o le auso o tua whawhine ia o le whamai o Dr. Lance Eves lea sa tau tuaina le tātou o tunu i le tele o tau sanga o mawai. O na tua whawhine la ia o lo soifua pea. Malanga mai isi vaenga o le tunu. Ai whenua i mai au kilani i le lātou family reunion i le whai unga le vai aso. O le mea lai whai, ia, talia ma le fia ma le whaftai. Ia, ma e whamanuia i tangata nei. A wai le whapea a mele tupe ia te oina, e no fole whamai ae, e kango kongi i le pe, kango kongi i ele, o le alofa, ma le afulilingi le nā o tangata ma le atunu, ele te tau na e tango te te. Le wa whaalua, whaatolu na te te atu, a o lea lava e oso mai le lo matua, whai mai lo malkala num kua, ia, kua kula ngai ko kongi eila o kisi aki oi, $50 a kiss, tai maari e fui mea ngi kanko le yako ia whātu wale lei o le amano a whaafitai tele lau tō wanga le lei ioi e lei se manatu whapena o le fui e lava fui le whaselengi al ko inga la kou ia ai o le whaaloalo me le nganga whaafitai ia le tala le na o le te ena o whaalua whaatolo na te atu ai le olo they continue to insist to do this. It's part of their love and their presentation and their respect and also, you know, their support for you. Talo fai, whemaia, taftai le tautua. Mako ke kaliye whakasi moe, e ke akaloa mako kaliye lo fo. Ia, lui kunwa you. Ele se me ora e se fu o ya Ameria le mo fa ku ya Ameria alu o e su ele Ameria le nga alu o ya pekelo I ya malo va tai e sau ta fa longo ba ku fa nga palolo yo o fai e sau J Morse John Smith alo le so fu Maria ya fa pe fo ya mama tasiana kalo fai tole fota lo fa malo so fo Maria Mary e sau ya nga poko le la wireless chain talo for lava lo winga la bo fe lo la le tawole le ta nga mo la le pololo Miriam tole ko ya Filipina Willie talo for lava talo fatu malo se fu ma futatu Wellington and la lo le Beehive foto leo talo for lava alo se fu Vitale Falanico ya ole to mai tai o Violet I u malo tu faltato por Colombia o
oileo mai olona cousin o kota talo fai malo sifua o inga alu sa bo sa mangiang palolo le lau te whalongolongo te whamele mani e o le tanga te reo pena tanga po pena tanga nei i le taiao ia lelei ona whamole mole Samoa anga le ifo tatou au le tō Samoa ona angela ia le whatau sau ticket i la level Pacific Easy Money Transfer whafte atu whai malo lau fionga tuala ma le veltua ia nona ia whapea fo i le tama le ainga ia sapu a lo tam ia ma le company a le Pacific Easy Money Transfer ma le tatou moana rental i Samoa e la fok lau kupe i le Pacific Easy puka koe a malau ka vale i le moana rental e te tau nu uantu o ualuange i a lili manisi o le vaenga e avange le ki o lau ka vale naisa ia nena tele tala fifi o tatou whaalongo i le nei aso mua ave itua i a tangi o le palonta asi o mātou i tu malo le ainga le tai ia whapena fu i tatou wale asisi o tatou e le sau moisawai whasale anga numero 5 ave itua le tangi ale sunga a pestava i fou whasanga i le minsta ua iai nei ale fast okai tai mana ia o tala fia ia ia ai o te vava i atu la vai vevela isi mau mera tula i mei ia tātou nofo ma tāpua i pēr ma sila awa iai me tutup o no mai leo la utala noa le mele ole vevesi la vevesi ai ia le tulanga o iai ia petesa ele o toi nofo le lei le mata upu le o le swinga e te tau ona fai taitai wa taua le talanoa atu le atau sa vea i le mata upu lea ono o la ngona ua whaalia nisi o le au langolango o le whatu ale a fo i le HRPP ma mea ua langalanga i fo i mawhina ngalo isi whaipule tuai a toa i me whaipule fou e toa valu lia no atu nei e malosi atu la le power na i le i whaipule fou e toa valu ia no atu nei a le hero pipi nai lo to ono le whiro ai ia le sunga tu le epa whapena fo ia le uso ia le ala a wai to tele tangata anga va ala o lo iai mai o le o tu lei mai isi sui whaipule e te tau a ono o atu masalo le si dua vai aso o te tau o na fase e tuanga lo ia ma vai tu le epa ai ave le wha mua i le awhionga ia fontoe la uofo pia le mea nā leu lau manu ia mai ia sau mara toa ia au mai manana fast pepa mai ese lo make poko a va kolea au ia la wa matena na vatu te tai le sunga fontoe ona se e mai leo le tofa ia lo au solo mane malo kenetisio e ave masui te tai se e mai le sunga ia sambi po o le fionga po le ftelenga ia namlo ulu leonta sambi leonta e avea ma failautus ai se e mai oe tuia e avea ma wipi the political parties whip ia o pe fole na te whātontonua, whātulanga li lei a mionga ma le tāpenanga a soi whaipule malawa o le ropipi. O le si mea le nā wa fefe e tula e pamaleala. Le anga nā le to ono i e whai ia la tonu. O le si to valu lea o fau mai, wai fau lo la tau no mai tono le mau tawhana mal pāle, mele mal vāanga whai. O le fo i la o le a lanu whaatasi atu ai, pe a le whaia se mea e winga i le taita inga ma le suinga lea. No whatu lo le a molio, i sau la o e malau pepa. O le ala lau whatu la ngana. A o ai le nā o e mana o iai, e au mai e sui tūlanga i atu le epa maleala.
E le se ma lau tofinga. Sau sao a mori o a mailan tofinga o le teitai, o le sunga ia fontoe la wofo. Yo em. Sau au mai malana sui teitai, o le pati o le hero pipi, o le sunga ia sola keneti sio. Sau malana whailau tusi, au mai ei fo i ma le ftelenga namlo ulu, a leo tasambi. Ia vatu, a whelala ave i lau kamau o limo. Ia o le tautala mai ia. Mai se ka ilo se o whaku, ala mele ave i le afo i le tofinga le nale. CEO o le groundsman o le Bethesda campus. Awa afai o le mea le na fo le fio esa matofi. Ia mana tua. O le hafu li lingi atu o tangata ia matu nei o e lango le HPP ma a. E taisu e tupe ana tangata I vai so uma. A me se le ungali I fo le. Pe fai pe se la tau loto ma ia malo lava le tai sili. Tai pili. Nada. Ja. Nale so tupe ia man tula. Alu tupe Samoa. Ia ela tu o ia e o ia. O le tai sili. Ia ma la kamale o le CEO le o le groundsman o Bethesda campus. Ia loto a toa o Bethesda. O ia ngoto le tupe, no foi le tupe, ma fa so le tupe lo no winga. Ele vio esse ma me ia lo ke kupe. Ai o ti atoa ai. Ia le ai a te tau o le tangata lango sa fai mo poutu. Ia mo le silafia. Ina ia manino ia le atunu. E se le batal noanga sa fai ma le sunga ia muri o itua a o le I o mai ilunga. Le mafuanga le nao lo fatanga ino molio. Se fio mai la ma tala mai lo na manatu. Malana fa lalo male tu o lalo mai. Ina ia mo se avano la por kalame. Ana le fa malia inda la vaenga ia sa ma fa soye. Te manu le mafaiona ona anga I mai lunga le por kalame. Ia mel na mo le malu le tunu o popole fu o to. Ioe, te mala malama manino le foi. Leanga sa ufa ia tu ia mulio. E whainga tai e te aulanga o ea listanga ta sili o na tau whaaleanga ma tu lai mai ai ia mea sa tutupu le nawa I tau e o fo I tua inga. Aia na teu ai tua ma ufatu la ia wale lei la uma I mea le na. Aia tau na toe sua se lau pepa fau o le anga I luba. Ma te le I talanoa fo I le tūlanga o mea sa o mana o e fasidi ai. Aia langa o lau o I luma o le whamsi nonga e pei o le tūlanga ile mata upu ya tu au. O whaunga ia na whai ai isi mori mau ma isi ngau sa e tele. But anyway, it's done now. Yeah, e leise me popola ile atunu o lo le lei me oma. Yeah, mai o se tūlanga le lei fo le nā. E ma whai o na vea ma whaata ita inga. Wa uina I fo I mori o. Nā te mala malama le lei. E ese tangata mo lato winga malangona ma me fai. Nena tu o tua ia alu e fai lana whaalawi loa ma lana lango e atu le epa ma li bongi ma le HRPP. Lea fai lana tato ba ia tato ia lango. E fi wala e lafo maitala. Ia awa peua manongi leanga fo ile le o to ise ta ma fo na paule mesa concentrate ai mata to ia sala lango ole fai o nga luenga le fa la vi loa ma pe pese ia so uma ina ia mo moli le sabali ao mai le to fa le atunu fa manino me ile atunu meta ulena but I si taunu unga I tu atu. Ia le ua vai e.
Io. Le se senga o le tātou ngā ruenga sa whai. A le tātou media lango lauri ma le fast. Ese ma le sa wali na uho lauri e whai na whaleanga e lātou. E le nā fo la ua oso mai ma vale whanga tia e le vāo muri o ma o le hero pipi. A ngā lola ia lo malusi anga la lea. Wha whonga le mai. A lea la kāku i le whaiti. A mea nā le tō le loto e whai le bea le nā. E le whape le a tātou. O mai iluma. O mai lunga. A whai la o saulu tangata malona nganga. Maulalo malona wha maulalo. Ia, ele pōpea sinu. Nawa umana whai atu i eitala ma mea sa atu tupu le vai teimi le nā. E au ngā. E toe ki mata i se upenga. E a ma se tai au fau. A o lea ua mai mua mai lea tunu. Ua o mai e wha matala. Le wha le tonu sa iai. E le tau wha matala i nā atu e lei ātau au iai. Tāpe nanga le laitu. Ua saulu tangata e wha matala atu i o le lātou vaenga. Le mea ele i o ele tau malosi malau tau malama i mea nei o whainga o campaign. Ma le taalonga o whaasalau. Ea. Ia le nala. Ia. Le nā, sa o ia whaima, whaima big people and small use. Dempsey Sam Linga. Tātou o tāle pesele whamanui atu ai. Aere ngā te lea, o nai a tātou whaasalunga whaapisinisi nei langa e tāu e mawai, i a tātou tupe. Tātou te mana nao umalawa i a sao le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, all together Auckland. Fire and Emergency New Zealand advises that career firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 17 October. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. If there is a fire, get out, stay out, and call 111. To see if your area is affected, visit fireandemergency.nz. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID fluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pui peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga, e awhi a imata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Satisfied. Come back, darling. Give me another try. I'll make you satisfied. Don't you
masu e tu pe la utauri mai o le alo fai le mana me o la una su i buai tua i moana tua i moana tua i moana za tu matara na nā whawhiwhianga mai le sunga ia Faiva e na ua ono minute ua te aile tu la e ono. O le maus tātou sota inga male te maitai o ati mai le tātou whale tā vale o le Henderson Cars am whaiona e maua ia le lātou sota inga i lunga o le lātou Facebook page o le Henderson Cars whato a tāpuni o lau tāpuni i le loto ai le teimile nei. Ai tāpuni ala o whasota inga le lātou Facebook page, ma le lātou telefoni o valsalau fitu tas tasi, i le tāo le sful tasi le poa nā nei, o lono winga, e ia la tangata whinga wenga, e ala la pea, e whaatalitali atu, ia lau wala au mai. Ale o le nā, la soa tai au li si aso e tala pe atali tu la iwa, ia le whai toa i loto a, whai ole e asiasi ai i le selau iwa sfu ma le wha Cavendish Drive i nai papa toi toi i Manukau. I le mata upu lea na whaatula i mai nei e le a fionga le komisina au le i malo lo, le campaign i apo le lato whaalau i loa e te te e atuai i fuala au whaasaina, say no to drugs. Tali le ai ma te te e atu i whala au whaasaina. Lela ua malolo nei i ala le whionga le komisina sai ai, le tōwha ia au pa au, longo i tino Filipo. Ai ua wha au nei, e le si fo i tama o le ainga i le tai, le sunga le a taua awhamasanga, le tofinga mō le si wha i le ono vai aso, o le komisina o leo le tu mau, temporary or the interim police commissioner. Se ia mai o na pasia le talo le tupe, whapena fo i ona toi poto moli futi afu e tasi o le kapeneta, taunu watu fo i ma le fionga i le ali i a pāle mia. Ona atoa leo le au waa, ma pū whangota o le sāfo lau o Samoa. O le mataupu e fia wha mamawhaina. Awa o lo loma nei le mātalanoanga ma le fionga i le li fo mai. Ai ono Dr. Ekeroma ai ono. O ia lea. Wa avea nei ma minsta o haonga. Sa avea fo i mapulasili o le University o le National University of Samoa. Se e atu la ia lea avea ma le whaululunga o le matanga luenga le soifua malonloina. Chief Executive Officer for the Health Department or the Ministry of Health. Sa iei le talutulunga, anei e avea o ia ma minsta o le soifua malonloina peitai. Vetu na i tofinga le pandemia. Ma le kabineta. Ia po le whaafale tui fo, ia le whaatutua le atua Samoa o tas. Ma ua whae atu iei le tofinga le minstawa onga. Ese mai lona to mai whaafo mai. Ona mata upula iei lona sootanga i le iai o le minsta foa o onga, ma le mata upula lea o le say no to drugs po le te atu le whaongaina. Of wala au whaasaina. Pauta, marijuana,
cocaine, methamphetamine, o a uma isi mea kouke leiloa. Waka ke mō kwa le skankala kifa soloa, ma miki ale isu, miki le isu e vaktali. Lal mea renga e ona. A maise o ke leiloa le mea ngā mai kamalele. E whape I le mea, mai e kango miki lo isu, o whawhere ngā rui whafu, mai sau whafu i o pūkalinga. Rā e se voi e koe ngā kanga, kamalako oni mea. Nena. Say no to drugs. O le sotanga o le mata upu le anga I le matanga luenga wa onga leo le atal noi na le mo sava no ta ao ale o lo le minsta le la fo watu fo I makespa. A fia le fionga le minsta o le fa lua I leo na mata le noa. Fa fonga fo I mata pua I masila mai mo le tunu I ai. I le ta ua fo I le ta mali I mo na anga wa amato mai. Fa pito. I le bela le o le say no to drugs. Te e atu le whaonga I nau mene. A o lea tātou te iloa ma masalomia ma lau manu ia. E to a tele ta I o le atunu o lo masalomia I le mea lea. I le lātou whaonga ina o whala auia. A o le itu la ma le a ngeli a ngai I le mātali noanga ma le fionga. I le minstawa o ngaina ia fasoson iaila I le polkalambe lea leo. O le ase au wala e mwhai ai. O na ngā lue whaatasi I le matanga luenga o a onga. Ma le tangata lau tele o le community. Ali I mawhai pule. Mātua. Ina ia fesoson ia I tau fia leo o ato whala au nei I lima o le whanau. Ma to tonu o loto a onga ese le atulu. Wale ua ia cases o ama iai, ua o I to tonu o primary school, ua o I to tonu o le intermediate school, ua o I to tonu o le a onga tūlanga lua. Ia le masalomi ala ba. Ua o fo I tonu o universite ma le tūpulanga mātua. Talavou. O lo ula tali tonunga. A whai o lea tātou se e whaia se whaataita inga. Whape nei ina ia I loa ai la lea mi o tonu. O le sa I lia. O tangata tonu a ia o lo o a awhia. Tātou amata mea loa I to tonu o le palemene o Samoa. Compulsory drug testing in Parliament. Aluanga I le official fono. Saua I leo. Aluatu I whaurulunga o matanga luenga. Aluane I le awhainga luenga. Ia. O le mea moni lava le mea le nāma o te tau fo I ona ngā yo iai. To have a project, a pilot project like that. Let's do it. Compulsory drug testing. Se vai la, iai la wari I pisa so nei meo. Whala au whaasai no le pauta. Ma le methamphetamine. Me ia fongi isua isi awari. I teimi o lātou whātal noanga ma. Ma lātou tala e whai. Au te iloa o se mea e tala whengai ma te tau ona whātino. Awa whai ni ta ua ia I lātou o lea so lera a whai eile. Po tai au e whai eile tātou compulsory testing. Nea. Ia whaafua se ia la peo lau ngā whau lea. Ale toi ina o ai soli iuli. Te mai le plestene o e kalesia so whatas.
ua whaate ia o ia fo lele ina ua tofia e la unga i le lotu whaafitai ua mai ale whainga pālota lea na se ima vai atu nei. Mai ia, o te li tāpena i se la unga. Ale mele ua tulai. O mana tua i lo loto. Ila ua mao ma se tasi o tina o le kalesia. O le to'lua o le whaife auto ina. O le lato pulenga e oe au mai ia leisi whaife au mai tonga. Po fea eda sawa i lau o tau nuu ulmulai wa lele i whaleolo. O solo i whafo le fine lea fia mata mua mua. O le fia poto i oba le fia nanu. Alu lo lato i o elu atu lai tu mai ei o le whaife au lea namalanga mai. Whai mailo ma le ngangu o le fingere i le whaife au mai. Oh, how come all of a sudden you appear here? And now, all of a sudden you arrive? How come all of a sudden you appear here? And now all of a sudden you arrive? Vai mai lo maltala ale to ina ya aisoli yuli. Vai mai. Ole tofi e nala o au ile fiafi le nei te faia se upu fa le nganga. O mea umane ta ole all of a sudden. Le mea na tauna fai leo leo. Mea na tauna fai i pale me ya fo i le pale mene. Awane i longoa i ai fo lele o tae au e fai ele tātou random oil tātou compulsory testing. Ia wha all of a sudden na wha te i wha mai come ta woi. You're next. Ole a whai le test o skamasi o ma whailonga swap a ea. Ta whiwhi e se mea mata au tia. Ai te ua mau i fo. Wha mai e ono se fulu. Rero peo. Eu vai le lima se fulu pasene. Eu vai le lima se fulu pasene. O sui ore maota. E positive uma arm. Pea koe foi kako kari e foi. Ai positive vai mkanka ia kakire la manu ia mkako masalomia mame ma tuale loa la va tu inga tali e nei mea whapene. Ai pu e aku rea kari TV ala pupungi mai makari pu lou kakala le ia pu lou e musu e mower camera. O su e sol se pu se avi e maulu ai. Te koe. Leva telen tātou pisa le nei whawhita auti. Ai au mai lola I lumo le malama lama. Then you will know. Ma o I nā foi. Tātou te I loa. Le au wala e fo ia I le matau pulea. E maua lola tangata lea I le testing lea. Maua lo fo I malesi tangata ma le tangata o lo sapala ina. Ia le mele. O le mele kui ele muri o sa kangi a le mimiki e rawori. Ma ki kifa solo ai. Ala tala sa o tala le nā. We're not finding the solutions because we are only scratching the surface of it, but we are not tackling the root cause of this. E maua lola au matutua. Mai e mau tofinga I le mele ano auto I loa lea. Wa leva na fai lele tātua mio. Wa leva ngala unga lele ngi ka ngaka I tono al maota mo le pale mene. E auto wa lofa e mamalu le pale mene. Ai tau te oa I ai ma ave I ai nei mea ma nei winga leanga. Ma la unga maila ia lea. I le pangati o lea tunu le malosi o le aisa o lo uso solo nei wha mai malosi ma solo wha afi. A leiro o hoko uia lea ma ka meile mea.
Ala o tatalo nai lo fionga le li parimia. Yo e malawa fionga le fong ftelai. Tato wola si tato savali vali ma fate tai ona fatino le melea. O le solution tonu ma le tali tonu o le faala vilave ma le fafita uli lea. Narcotics. Let's start from the top. Yo e. Lua ala mata pulea tala no antuai. Tau e fo i loi I. Tau nuu lau fionga le min stau le leo. Pasi le talo le tupe. Va ai isi vaenga ta ua te tau na ave I ai le wha mua mua. A wā le tamau a inga o le atunuu ma awane I toi toa a tinae ma ngā luenga le lei o pensione a tangata mātutua o tupe mo I lātou e iai mana onga tu mau o tupe mo le whanau o pepe o le atinae o le ola o le tamaititi se I o lava ina matua maalu I le aonga. Ona whaasolo solo mai loa lea o vaenga ia o le tūla whono ma le whamsinonga. Ta tala loa ma le avanua au mai loa. Forensic investigators. The FBI is already settled in Wellington. The Australian Federal Police have already set up the cyber crime unit in Samoa. Whafonga lei launga le watu. Stipulating o mea o mataupuri a tau na whai. Au mai. Au mai la ia lea. I le toi ai se mea e toi tāwhia fia ai matoa. Awa o le nā ua loto le malo. O le whai le mea lea. O se mea te tau mai o te matua I lango ina. Once and for all, let's get it over and bring some closure to these cases. Drugs, murder, killing, violence. And what? Illegal, unregistered rifles and weapons in Samoa. Fairly mele sa wai. Fairly whapongai. O ai le tuo ni mea. Ta ua tele le mea le nā. I le whaafonga le tunu. Whatalo whatu le uso pele. So alo setu mua. Congratulations on Tale's calling as a local board member of Mangri and Otahuhu Ward. Yeah. Malo, whapena fo I atoutou umalawa lea na manu malo mai. I le whainga whilwhilinga whai tu malo, pulenga whai tu malo, local city councils and local board members. O I tu malo, ese ia na tau wāma i alo matama whanau, li I mtamai tai. O tupu mai, whale tua matausi, osu matua whawhine. Fatalo foi lo tua fine. Marietta P. Fapia foi to my Io Fortino, Josefa. Hello, lover, I've tailed from my sister Fortino. I'm still with Gagaifo Faiva. Long time ago. Oh, yeah, we kafifi. Yeah, Lena. Oh, from my JS Sayuri. Kaimanga, Yellow News. Mai au veari I le atou. A whai o kalango inga, le malo vale, o iai fwoi le ngāia li I lātou ia. So le, ia. E sa, o le meo le malo vale, e ali ali me I nā, meo le whai a ia ma le a o ina. Le mafau fau. Ia ma le meo le malo whakai pua, wātou whafonga le atudu. Ia. Awalin kaleanga faiso o tupua mo ko filau mo la ko uma na tala tono mo formal parliament
but as a colloquial part of the language. It is the humor part of it that we use, and laugh at it as well in the usage of the word. Oh, yeah. Whapea rari mongi, whapea rei. Aia pai o le whatautonga nā male mauta whono, i le aso le whatautonga i langa le mawhau le nāna whai. A lea lau o lau manu ia mai loa. Ua iai le mata upu o sila iai le whunga whtalai. Contempt of Parliament. Tu sa pele o le mauta whono la sa whai iai ele o tia whau. Wa o mana o whai atu. Pela i titi whape nei le whanga mutia. Le whasi one, le whasi whanua, le whasi ele, o le ele a o le ele le nā. O le malai, ma le maota le nā tau ave o le atunu. O le mamalu tau ave le nā o le atunu. Ele o whale ata le na whai. O ele mamalu foi. Wa mamalu tau ave le maota i tia whau. Ai whai e a mio whapea, langa leo toi au mai. E ta tau lao na toi fua i ai, whai i ai se whai ngā. Leanga e le whai ai pēr ma tuu whau i pēr whapea tangata ia. Nioi. Eo whai la i le, to ina lea. O anafi lena u wha mamla mātu ai. I le pepese pea whai mai ua tuli le tau wha ia ua pa au. Longo i tino Filipo mai lona to whinga o le avea makomsina o le leo. O le pese le nā, e pepese i le au loto leanga, ma le au tau wha leanga, ma le au le malmalama. Stirring up problems and troubles, but nothing constructive and good for the people. You're just gaslighting the hearts, the thoughts, the feelings, and the minds of the people. Tutuafi loto manganga o tangata. Ai tau te sila fia lelei. Leis tau mea mawai. O le pese ale na pese ele bidi atu le epa. Ma e lango lango ya atu le epa. Watuli tangata. Aya. E pepelo la uli. E tau tua pepelo. E nga oi. Ere yo o sana onga se universite, ai nga ole aka o la uli. Yara antoi moli maua ia moli o. Toi moli maua ia moli o. Wa umana whaila na whatanunga i le hero PP malatu supporters. Tu uia le nā pese, tau te fiu tau te pepese. Ele ila uli. Nao na tili ni malosi ila uli. Ilan campaign. Malo lofa i tangata i alauri. O sui mai nisto pese. O sui mai nisko me. Le alau o ulone. Leo e malista tangata na lista mai toina na walu atu i Samoa. Tangata le ingo ya fitu mai fea. Na o sola atu i Samoa. Mana upu ye le lafo ma. Leo tau muli atu le epamla na tua inga leanga e fai I fai fe au le kalesia e whakasa. Ia o lau to wa ia at taun na, o le ia tau ale na. Ai ole me e matua i ofoi. O tua inga le wha vaina. Tua inga le wha vaina. Tua I wo le pulenga le e whakasa. Ma sāwalia le maota o le fionga le au malu le malo. Ma tu ina atu iai se whautuanga I le fionga le au malu le malo. E tatau o na whaisa na fuafuanga I atu le epa. O le taʻitaʻi le tuangai. E tuli e se ai. Ma ana porkiki ele e lea. Wa waila le pepelo te le I lunga o le si pelo. Awa nata sila fia le tule epa e le mawhai le tōwha poto ma le tōwha pa ia a le pūlenga whatonu o le whakasa o na e se tōwha moto whapea
Kako wo le mlapa i la o malo. Kako wo ye. Te fa ngal kako pawa le ya tato. Ia sisila. Le malo si anga le nala. Le o tau tala i ele ta maloa. Sa fefe iai. Ne i I lima. O le fionga le li palmia le sunga lauli al malia to. Ala le o Ia tangi ia we loma e pe o le kamagiki. Foul play. Wa foul le fanga. Aya. E matau tia. To tasi ala ufatua lea. Ele tamaito ina lea o mai fea. Malesi tamaito ina lea ele lea ngofi ele savili ya Kanata. O lua uma. Fai tete mata upu matala o lua tua. I ai fai fea. Na we lo lea o e fetu mai fea wa sau. I Samoa wa sola mai wa le lava. Fea ngai o mata ma mea o lo tupu. I Australia. Te le fai atu, te le tau fai atu. No. Nai te loa le lei mea wa le mawhai. Ia te tau nei la. No mi tai mai au whanau. Ma. Fatu. Mea nai loa ai. Le le ai o so mawhau. E te le pui lau whanau. E te le tau tala lau whanau. Ma wha ma ite mai lau whanau. You have to understand this. If you were a very clever and smart father, you protect the integrity and the privacy of your family, your children, your wife, and your ecclesia. Aya, ele mawhai. E wha manga mai ele tuole ngutu le tangata e tau tala mai ai. Wātangi ai mai loa ma wha longo atu iei tangata e valea. Ea e valea. Stupid. Pea tu unsisi upu wha alatina. Your stupidity that was hidden has now been exposed because you don't know how to shut your mouth. Whawhai ngofia tu whapena. Sei whai ese tātou whale aitu. Ona I lola ia lea lau mātanga. Te tautala mai alale. E mai ila uwe alele. Io mai ai iao. Tā ngisi ifo miti. Ma tilo ane ia te oe sola atu I Samoa le mawhai ona e tu e fofo le whawhita uli. La le be te sau te launga ia Samoa ma e launga. I lunga por kalambe ia ma e launga le kalesia ma e launga. Istangata e le mwhena e launga. E fofo. Le whita uli o lau a inga ma lau whanau. Ai sau te nofo atu nei. Ai ati li mu sai vai whawhita uli o. That's why I tell you, man, be careful. Yeah, le da. O mai la ia leo lo tala noa. I le mawha soa ma le fionga ia tanga loa. Tautai tua sivi Eddie Wilson I le aso nafi. I le ngata o se li whai pisinisi, sa ngausi o loa, ia whapena fo o ia o se li I tausi tusi, sinia, ia a o se li I fo e ai lona to mai whaapitoa. I le whaaso ina, o le tūlanga, o le tamau a inga, o se whaalapurputonga po o se atunu. An economist. Yo. Ta wala leo le moa umoanga va ia lua at the same time. So tausi ai lo foi fa so le tupe langa o ia o le tangata o le tamao a inga fa so soa.
lona nga vaa whaapitoa. No to whaafunga lai la sona. Na mātānu nofi e lo ta laifi lo le. O le mata upu e tau o le Samoa Export Authority. Mai ai lona whaamai. Se i oa i le tumutumunga. E o ai tangata i e lunga. Sa ili malo, sa ili maketi. I le whaonga ino diplomacy of a government official to another government official. E amana ia le nā. La whawhena turi mai le whaifa atoanga ma le whaifa. E sau e whaafutanga i matangata ia. Le lunga le whola ma le level lea. O tangata whainga aluenga. Alo ia a isi malo o lo whai la tau masui o mata upu nei a lea malo ma lea malo. Mau ta tonu fo i o lo whaafonga i ai. Le fionga e le ali i pāremia ma maua ai lana tō wha. E leo whaatonu i nai le fionga i le pāremia langa stasi leo ana matanga luenga. Ai o lo o puluti ai. Matulu i ai. Ma whata otu ai pēa i ona au tafa. Whautuanga ia. Ina ia ma whai ona sila ma maua ai. Ma whatu ai lona titi. Ma lona pale a wale sāfo lau o Samoa. Te whatu au te ile matua i tele o tātou aseta. Tele o tātou whanua. Tele mea tō tino lea tunu. Na whatau i le nā vai teimi, ma lea vai teimi, ma lea vai teimi. Ai le wabai atu nei, le ai amani ati na e le lei o lo whatu i nai. Lea la o tātou maua nei, lea nganga moni o lea fionga i lea pānemia. Danga o lewa fo i na vea o i o minsta o whatu anga ma whainga Faiva vau matua. Malafu manu a lea tunu. So he knows very well le au tū o mea umanei o whātoanga mātinai. In a commercial mechanization form. Se o ina whaonga ina o tātou ele te tele. Po ele fo i o ainga. Ele o ngalua ina. Lisi atu le malo e maua mai ai se leni. Ai o mai le malo manan au whangaluanga matua i toto. Po le talo, po le koko, po le whai, po le ulu, po le ālawa. Le awa le nale. Tua i toto. Commercialized farming is the way to go now. Samoa has always been a subsistent farming country for very, very long. In fact, traditionally. O tātou wainga Samoa, mo tātou nu'u mawhiuanga, o tātou ele sa whaonga lawa i whātoanga e tausi e le ainga manai me le market. Ai tātou te le i mawhau whauina lawa. E a oa uina i se le sona o le tātou ngā ruenga lea. O le whātoanga le nei, o le atina e le nei, luas furu eka lea o le a toto le talo. Ia e toto fo i whaawai teimi. O le toanga e se lau wafe ti o pula lea. E mawhai o na whawhai leisi whai le lima masina a le whaato a polili atu leisi vaenga. O lona winga, ele oti pe le sapalai, e iai pe le sapalai, wale mela lental no mai e le fionga ia tanga loa le aso nafi. Wa o ia fo stasi whaatonu o le Samoa Export Authority. Te le manaonga le ai toi lai titi le sapalai. There is a huge demand in the market. The problem is the supply is useless. We cannot manage a marketing strategy like that if you have the huge demand in the market and there is no and not enough supply.
one of the most basic fundamental economic equation right from the start. Alo e lo mafofau I le talatalanga o le taupulea I le po na po. I le vaainga lautele I le tāua. Wa iai le Samoa Export Authority matoe whaola I le estate tausi I lona la I sa la whai. Iai malesi la I upolo. E ole umatangata I o le au whai whaato anga ma le au ngaosi o loa ma I la tau. Le au whai Faiva. Fua o mai o ma to tongi atu wai tupe I o I sawa I le toi tau o mai I upolo. Au mai le uta fua o atu tangata au mai fufulu ma teu. Pack them into bags or into boxes. Fulisa. Pele tele o me fai. O le a tele le tupe alu fo I lea pisinisi ma lea pisinisi. Pisinisi e fau le pusa. Pisinisi e fau le pepa. I la pisinisi e fau ai le mai no noa I le pusa o le pisinisi e ave. I le stationery awa fo I o inae sawai le ink mai sawai ma le label o uma na label uma mene e le fai es tangata to tasila o to sila iai manpower and work will be abundant le aluinga o talena o le amatua I tele le ngalwenga tele le tupe e fa safua atu wa tele vaenga ya afia I o le company e whaia le pusa, o le company e whaia le pepa ila, o le company e whaia le maia, o le company e whaia le printing, labeling, o tangata fo I lātou te sort out ma whaatūlanga, ma whaavasenga, le te leo lea, o loa le laititi o le o loa. Categorize many of them into packaging, sorting out. Nana o mana tutongi ina o le whai whaatoanga asala whai foi. Foi fea. Foi I lato whaatoanga. Foi whai se malolonga. Foi I lato whaafangota. Oi moe ma malolo. Lewa mau ato le fias fulu wafe lena rotu I. E le to e popore le whai whaatoanga. I le alu e toto. To e alu to e whawhai mai. To e sau to e tu pusa ma tu apa. To tu le container fatalitali as sau I New Zealand pe alu I Australia as so as a market man tangata ave ele mele ave el container le me moni ale na fai fato anga mala fai o loa e muta ai le lato ngaruenga e o mai loa fo fai le lenga ma o loa I le officer o le Samoa Export Authority po ole este tausia Samoa ole a to tongi atu ai lato fo I loa I lato ainga. Saving time, money and space and the frustration, the stress to e saule ni fai whaatoanga to tongi lon pase se sau I waf. Tia I loa I li mo le malo. They can play their part. O le mea le nā ua uma na whai e leo whai whaatoanga. They are only there to propose the government. Look, we have brought you this. It's now the government's job to dispose. By what? By finding markets overseas. O le mea nai tau na whai. O le tā ua nā o tātou whaasoa ma tā upule nei e whasoswani ai. I le malo, mō lona atinae, ma le anga I luma. Tele o ma tā upu. O te via tau tala iai. Ai mai sole ma tā upu le au mai fo e lisi tamale I le lei fo I lau so tanga iai le tō wha. E fionga ia nai a wha nai. Ai ama tā upu ma te white na I ma le sunga ia nai.
E le ngata I nei mea o immigration e whapena fo I le mata upu le fo utu e au mai nei. Leanga o le amatanga o le tausanga le nei. Lewa umal tātou whinaunga le visa a Samoa. E leo se mea na whaito o tase se tangata. Lea sau tō sila sila le lei I ai I le tāwha tolu leo Samoa. Le official consula. E apa mai le whono whautua a Samoa. Toe apa mai I le mafutanga so whatasi a whaiwhe au. Toi a apa mai I le tō whātele ai male vaenga o le Pacific Island Forum. Pacific Forum leaders. Le tō whāla le nao tūtino leana whina wina Masava Valley I vaenga ese o whainga malo I ai nei. National Labour o le Green whapena foi le Act ai mai se le afionga a vavasa mana ia Winston Peters. Ia, ele whapeo se poloketi mo stangata e tōtas,io poloketi mo I tātou uma e se uma tātou whinaunga sa whaia. Ai pei o le campaign lea, it was publicly out there, and people knew it because of our confrontations with all these other political parties. No, mai uman, tali malo I Samoa. O le ngutu na masa e sai dai tali ngā malo, ngutu lea o sa vea. Wheilua inga uma. Yeah. Yeah. Awa, o le si vaenga tāwu le na. O le au mai lea o tātou o loa ia mai Samoa. A o lea tātou te mautū le lei I nei. Le sailinga o maketi, lua. A lea o lea whao. Lea o te whaeto o le tele o tātou a seta, ma le te tele o whanua le iai. Le le iai le whanu whauwhautua. Le iai le whanu whaiwhi au. A talo Samoa, e o mai uma Samoa. La me o le whais tātou maketi. Is it viable? No, and for sure it can be. Centralized market for Samoa. E pa uma mai ele talo, pa uma ei, ulu, pa uma ei leia. E alu ele umi a nofo, na nofo a alu. E lalo langi o Samoa le nofo i au kilani. Ai whapena fo ina whai sota inga maisi, whai pisinisi Samoa lo ila lo, Wellington, Kalaistete, Napier, Hastings, Gisborne, Taranaki, Dunedin, Christchurch, Wellington. E o iai le sota inga o le whaasoa and transportation ina ia tofu sia maketi nā. Ma whaamnianga ia lo maua mai Samoa. Tele o ngā ruenga taun ana whai. Wai lo mafo e tangata, pā o na tū se maketi Samoi. Ngā tei mangele po whela. O iei whanua ma aseta le atunu ule nei. Wai lai le tā ua la le nā. O le tā whatolu leo te whai atu ai nei. O le malo, danga le nganga le nā o le fionga le li pare miao. Ia ngā lulu e whātasi tangata uma, everybody is accountable and be responsible for this government to work. Whaile ngā lue ngā le malo, ele mwhai ona whai tōtas. E a apa I tangata, e apa le malo ina ia wha mau popo tangata la tau te awi nātou le sāwali, wha pia nā fo ona whaatino la tau tiute. I nei New Zealand, le malo o le mauta Samoa ma le fionga el konsula. E kalesia leo iai le sotanga a whaiwhi au. Tangata lau tele le whono whauwhautua le nale a Samoa. Whao ngā. Wa atoa I nā pou e tolu o le sauwha inga ma le tawha tolu. O ngā I o inga e te tau o na ngā lulua I tu tino o ia whatas. Ia, lava nā tala sa I o tai au, tātou tala noa I le meo le 3 months visa lea. Ia ma le lua tausanga leu a mai New Zealand. E whai ai ia le tātou multi visa application.
multiple visa. O feo le melen, o le multiple visa po le 3 months visa. 3 months visa. Urgency visa. Feo le melen nai le lango iei o tō. A le ale tali, e tali ei wa wasa mana ia malana fesini. La abatu mala mene ia o tō. A o le ale mea o ngā mō mātou i New Zealand. What benefit do we get out of this? We have given you 2 things. You're not going to take and have everything at the same time. You're not going to have the multiple visa for 2 years and have the free urgency visa at the same time. No, make up your mind. What do you want? Huh? You can't have it all. But you tell us, how does New Zealand benefit from this trade? And let me tell you this, Savalongo le Samoa. Ala no tau tūle mele nei, o tātou lava fili numeratasi, aisea, we are the worst enemies of ourselves, to ourselves. Langa ele o tātou ni tangata tausi whea ngai ngā. Ele o tātou ni tangata wha maoni. E to i titi wha maoni, to i titi tangata tausi whea ngai ngā. O tātou e soli tu la whono, ma soli a tātou, mali lienga e whaia. E to atu tangi le visa, tuatu lo ma le visa, tolu masina e lo koe kasi le aso lo visa. E sola lo, e alu lo, fai le excuse, pole lava tu ai ngā alo whanga e whai. Ona e ova e ala i le inei, ma ova ia inei. Ma sola inei. Le ai masou mafau ola o iai i lo alofa istangata ia. Wa e punitia le awa noa ma le tā ua. Aisea, e sauliskanka, po le istangata le tau ai. E sau e whai le application. Ai si paka ko ngā, kaputa ko ngā le mefa mai, oie ke fia alua la e overstaying New Zealand, lisi o kari, ma lisi o uso. So, o le tala na se o la tai aon tātou to spafa le ye, lo la ia le mil. Ya, ala wa mai le tua vai lo tusa so tātou manuia, tele na malo longa, ma le whai unga o ngā luenga o le nei, a wauli, ya, o le atou fo yo lo tāpena mai mo le tātou sifipo anga le fo le atua ya te tau. Lungo le ala tele, malutia, le saonga le mu i atau nu uma le manuia, i mauta malawa, whapia nā fo i tali ngā sua, o si ngā taulanga ma malo longa le po. Aftai i le whafonga i o tātou a inga, ai mai se o paanga i tu e fio le lalulangi. Tāpo inga fo i lau e fionga, e le pāle mia o le tātou o tunuu, au sunga le lauli le mani atoa, ma le whaletua, ia, ai maise le no whaalo ma le ainga li, i launu ma le tu malo, ma le latu tāpo inga, ma le atu nuu atoa, i Samoa ma le lalolangi atoa, le au whainga luenga te tofi whaafitai te talo, ta mam tina mātutua, ia, maise fwoi. O le malosi o le tātou o tunuu i atou tau, le awaluma o tane, ma le awaluma o tinama ta mai tai. Ya, ai mai se le le alo atu i malolongo ne fiafi lava le vale tasi lunga le awal. Yo. A faali mai fo i le fa vale o le si avaka vale. Yo no sai oi. Awole o so i matule fe ne te o liu vale ai lunga le awal. A lua loa pe tolu vale o tele vale lunga le awal. Ai tu o to i le pesele. Ale mātou e kalesia e whakasā le tupulanga o vaiala i le lātou au whaipese ale au tala vau. Le atou se vea, whamangalo se leo o le au nei tātou whiloa i le manuia le anga le lei o le atua e le anso tai au soifua. Well, ia o tala na e winga i o tātou tangata ma lātou amionga ma mea sāwhai. Those were the stories of our people today. Soifua.